Hagale pawitri Julai uniusnem reaching son siang chai de bo udak RTI yung krek kam udisi ke East Giant Hill District heyato wa itung krek ke District Selection Committee DSC ke wada penman hapok ke district hagi benai wada dem. Kamu open kenmo wah kasien weneng kong do reaching son dalai bo RTI ha kan rotary ubenai me uniusnem hadin wa kiwa thap krek dalai ujor ke cho wa irukam thap krek hapok ke district memman iwache we ne liang yong uda chimu ko luti bo lai bo dak RTI yo ye jubab wache ka RTI wa arwan heyato wa di DSC hi dalai libu ha kan detri Julai uni husnem we go leban to gani kodang de bo hak arpau santri ubenai Jun reaching son siang chai de yo ye jubab lengba ka RTI tangwa M1 hunu ne bahak kat kami tip yang ongu haka krek namo ka post sectional assistant M2 artali ki krek namo ki post balai kat kam dapen benahi por pa penmi advertisement tangwa men penmi wan ya ka result da M hadu lengut ki wayo da chamule waya ki physical test yang artali ki post ka DSC dapen man haki arthau hewan ne benta ka demonstrator post dapen man ha old deputy commissioner office karwa ne benta ka post gram sevak wa gram sevika wan dapen man ha football stadium artificial turf din syndrome haka RTI wa arwan dalai bu wanu heyato wa ki max yang ki wayakun tang wayeni impu amyo penche na jubab wahadu ne kam te daw yang wahadu wadap lip house ngi na du ka tarik walai bu haka RTI wa reaching son dalai bu khaddo to hajrong ki wabon ki benta wa kanthum na du ki kor CCTV video recording wa ki de ki tier wa mkam open krek de wa kali la depen mkam hi ki moy ki ni ki kor he por pa penman exam kam written test typing test physical test language test wa driving test dapan la yakirai minutes of the meeting yong yalang meeting wa ki dekhot ke DSC da chimgi hak yalang ki dawa dapan man ya ka physical test ha art li ki thawa ki wi de ki yukali heyato wa irukom pelai he por wathung kre ki hapo ka ni ke district reaching son dapan kut ude waong wa yang ya waro ki jubab ki wadaw yo na ka DSC lang ba ka RTI wedaw perkhat wanu ya kilat ki luti wa chimu heyato wa irukom thap kre hapo ka ni ke district hado wa man iwa bai bache resmi ke RTI bagi wan bo hang ni DC. Atau ni ke lepawi tarik benar Julai ajar kausan ke benta wanca ni ke office yang udisi to halot ke RTI ya ke DSC biang ko man ke additional RTI ya ke tai ko ada wan bo ola arsen gani ke jingla bo kate hadin dang pule benia o dang pai benia ya ki warok ki benta ha yo gani ke kam DSC ben man cu ko yang ngagi tai ki point ko dep opan nagi ni da dep lembaga RTI da file kane kita ki point ko mkam warok cok ki wadang duna ya kini wadat dadep caden ketua RTI ka bafi file kom haka tarik ayu ki kan kenam ande ketua tarik ke RTI ko nangkong man ko khanru tarik me ajar pausan ko arwan haka khande tarik benai Julai ajar pausan te ini ke lepawi tarik Julai ajar pausan man ko kesien ko wale to warok ni RTI to benta ko waga DSC Izantia Hilsi nak bentar ketua RTI ka bafi file nangkong apo nak liang jompi layo nem ya ketaka sebab ka pura haka jinga dai bat kenika jinglek bu ka jompi ya kenika RTI oh ya ketu ko nangkong da emi ko jubab ki changa te Henry emle ko de mention yo hite ko dawa waro jai kita ki marks ne kat wo mem e ki waro ki marks hakani ko R1 ko da depan lain ya dep haka kende tarik benar Julai daman spesifik kan cok ya kita ki marks ki ko waro kena bentar ketua sectional assistant no yang hantu ki pemi tang arteli ki post Henry pat hak result kini kumbalangut ko yo hato bentar kini pila yo nem ya kini coba kebasain nak liang ka DC hadu ni kesmi ho dadap lembaki press media le dadap dawai kuwa udisi pen cia o ya gani te kadang lagi poros ni hadu ni kesmi hadu ni step le clarify udisi te ke daw pen man ko yang ya kini ke RTI walai bo oni panole da ka certified copy certified information halor kateka benta kuwa ke sectional assistant kuwa mut kuwa mi limut ki selected hawa advertise temut I'm dadap benya cuwa ya kata lembaga information kuwa file ni tu yuluti mana perwaiki hini yuk ciawar RTI ka bafi lebo hakne ka bala dep kelas RTI ka bafi bo lanem ban batai ikot kita ki mo ki jikili bafi bo atau kan ni
pada pi snow don kam haban yo ya ka jubab Kamada ongon tu mudaman spesifik cu ya gite ki marks ya gani ka arti aku ark wa bo MD kamwa aku kende le points te ki wa bon hina gani 75% ni cover ko ya ki marks for each post for each stages of recruitment te kita gi 8% kuat taman regard kuat cubo kam ko nongkong kuat kiye di kita ki list gani kategori yang ko post hapo yang ke DSC kiye di kuat untuk kuat wan ulai ko caga departmental recruitment kuat untuk aga DSC wa departmental pol ko caga MPSC mud kita pano ke panel ada certified copy ya gata panel ya communication wa ke department wa ke DSC hawa advertise ki ya gani ki post korok gani ki post ki ya kita ki information ya communicate ki depan ya warok certified copy na both side ya communication ki yang ki te ya notification ki rules ki cut up marks ki prescribed syllabus specifically ya gani ke DSC ku ada kut advertisement ki mat ala pauso dapan specific baik gani ke benta kita kuwa te lor kita wan temut bon tok ki marks ku pano specific for each exam specific for each post. So ke jingi dai bat kenika RTI to pila yo ne ban ya kenduk yo deputy commissioner ke Eastern Jahis district ban libnia lau o fitna em sang kenika jinglek bu jong pia kenika RTI. Uklibnia tem em tenre emi ke jingi chema chisen ke dau pen mani chema chisen ko to hadin ke tu ke concern officer wa provide yang information yo memang certified copy ke hagtu ko provide nya ya ke marks ko da brief oleh hagtu ko nongkong media te atwa pediang raya gate mud la ya chama wo ka to em te kasni te la ya chama wo te sanyuga man certified copy yo ke tu ki marks te ko man not aware ya ke RTI wa em aware ni man to barok gini ki information provide yang ale kamu chairman hi wa provide yang te ya ki concern one kita ki problems ki issue one emi mi kamada chabisi ne dawa em kut kening to tre temut kwa lai bon sen kwa cho chem cho war ajai to analyze ki what strategies on kita to ke stage hadin da yo war RTI utho da ka some sort of complaint or request chong ha ka jing chem ko yang alang ka information wa eki No sin pi ong pila da ban po ya ka RTI kami man ko kesen ko wanle ke jubab la kan no sin la yo kejubab kadang cisen ne to ke war ke tai ko nongkong ke kan rume da de yo ka da de brief ka ko arwan ko apply haga kendo tarik ubenai Julai dadep apply te komong ladi yang dia kata lip house ni intu la dadep percang clear te officer tonggo mud ke information dadep ready ko te dang haga office ke meet yong ucarman ko chairman yung DSC te dang yang kam ke podang kidang emsa kendis ni ujubab ki yang aku ha papok lip house ni dah tu nak kalian kejong pi pila bo ya kenika RTI jala se kidon kato kan ni jing he sebab pi nak kalian kejong pi ya kendo kemo nongwa di ka RTI to kidon em ha kejing ya ti kejong pi pa pi sema kidon kato kan ni ki ba kwa ban stop le ni ki ba kwa ban khanglat ya kenika jing ya ken ti kejong pi don em komentar kejing kejing Henry kwa pan pang labat kubor emi cisen ki bru kwa phone we chem yang ale ongi hey em kita kilok kwa ya chem yame ongi ya kita kilok ongi am tele ong ba ga ye ka kam ongi ba ga tu ke RTI DSC me ngaram kam ya chem waki to ile ngadang panaga information te ke next step ko wan madia chem waki le ke teu ong ya ki te mem kam ya chem temut kam teman ko halor ke te ke benta sementara pila bo biang ya kenika RTI minta ke sini ka la ko wetrik banai na chung ata absan dalano pat pin yo ya kenika coba kuyuluti hapo lip house ni kam ka RTI Act hapo lip house ni to ujubab ki yang the maximum I'll wait for 30 days sinjam no jingi dai bat ni kata kama ongon tu yang aya geni ke second RTI wa geni ke third hadin geni MI ke benta kumung for the future course for action dang bon lalu tia hado kama dang no din adu wasdang kama da pentipi chopai ba waroi wa ke thong lani ke objective ke yang to uman ko ke fair and transparent recruitment process yang ke DSC hapo ke district te kita to ki jingtmu ko strategi ko chaprangwan hado uman ko wa ko thongki thongkra chong klik tia ya kani ke benta tong yo ima yang ya ka second but ka third RTI ka pila daibu tempat yo ya ka jubab plana ban batangi lengkot ka jingi per bat kenika ka second RTI bat kenika third RTI ka ba pi bu umta ka sini ki jingkeli la ne kita ki jingkwa ki
to ke benta ko ar da brief kan tene chapi ko le wan ko man ne ki kon ki benta ko ke pana hini wan kamada pensna wala dune nagitu ke benta ke artli ke advertising sectional post penni ki le temu pana diga information ko warok ki benta kuwa yato benta yang ketugas sectional assistant panole kuwa CCTV kamera video recording haga written test begitu ki typing test physical test language test mo ki CCTV tine video recording kuwa ke DSC kita te panole ya ke certified copy ha kuwa ke ke dau penman ko ya ki kuwa jeti artli ki thau ke physical test kita te dikale we third candidate wacha select karo atau R post mikile the R team selected candidate jadi R post we to third candidate lani ke third candidate wacha select more specific into that wa karkan gujing tip kuyonga mandapat ya ketu ke guidelines ke na ke department concern na state government ko phacha ke DSC ko board ki you ole how to advertise kile have hile ya ke approval na ke tai ke department concern how to advertise ki chopai ba ya ke tele da clear itu ni ke RTI bo kate wa ki benta kam kita ki ya I'm going mudang ngam ilu so hadu upoi tre ya kini kwa ki upat ba ang no do utip ucha kantam kita ki applicants ucha ya ki kita ki information pano in the general interest of the general public and more specific on those applicants who will be applying for the DSC post.